Hello, kagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat kayla, sana pud na nagantintay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay ni Brenda Garcia dita Das Marinas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez, kan Mina Viniegas dita Cyprus. Kan makablawan meten ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron, kan Insan Gloria. Naragsakay kay panagbuy-buya ita agundaway. Kastiman ti kunanik kabsat kayla. Dear man ang biyanang, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin na anobyo. Iso ano at di na magustuhan ng agdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay. Naimbang nga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumra ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik, tay kadakila na ginatang ka rin. Tamok nga may napaborito ni manang mo rito. Oh, excuse me ading. Ala, idisum di talami saanan manong. Talagang among ti paborito ni manang ko ang prutas Wala, nangro na dayta nalabasit a sandya. Kay kayat na dayta. Unyarod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti pandangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayon biit ni manang tainak ayaban iti silad na manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rup data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupan na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingpot mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diret sa nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Nukasta, talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray mo no abulan, wan no tawan. Basta da ko manamnamakan ka. Awan nga rod, hangka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niya anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type, hangka nga pagan ano. Isungagbiro kay ti sabaling aramam. alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake ka mat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di sudad nanang. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, na nagpatulong akadago si ti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga armon ni Nelia. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo lakanyak nanang. Ngam saan mo lagtagayam. Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan dagiti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga rod. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam. Adda ka mo't dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasudadak kayla. Sikangay, papanamad.
Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor matlaan kini Jopay akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya, may sangarod ti turungan ta, ading kayla. Asaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maghuray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsaka na kayo ng ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito groceria. Man-mano ti stay out. So ada tayo tagkakabaling stay in. Ilya, asino di sa kailim itay? Nagadumot ti tulbag nga agkakalumbitin ni pantalon na. Ay, big time na diyang agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan na taingan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, nga mayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kaya't mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kaano may ngaklunan nak nilya? Nabayagan nagar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos ay. Kat sa bali idi sa bali matadtan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan kakit di Tapag namayag to tibiyag mo. Adong, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Iso nga agbyag ka akas la prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga ikasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya kon ano kaskas ano. Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumor ta nga rodin. Taing taag rambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Iso nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapantalaang na nga ni restaurant. Panagriknak gamingkit na bampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar makin ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't kang tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mang Mulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaaman na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, Mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat helmet na. Ay, kwan.
Ni mulo dayjay, manang. Mulo! Apay ngayon tulog na ka? Wano inarkilam jay motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! Lukas na! Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Unang, tay ayatak mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga! Ah? Apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabali ti standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay! Diyak kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay! Basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di parikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papalan na? Nagpakadan ijay groceria edi kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta ya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. Wen metkit di Nila, bumangon ka ditan, tayong ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jarmaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rod kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka? Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan tayo kasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangan dak nga rod iti mangga tapno sumaranta tirek nak. Nilya, kailiw ka unay. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amon mo maragsakan ka wanuan niya. Anya tayo ta? Masikugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Katnam na minsan laan ilawaan ta. Kat ada ka numat nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasano dahi tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa, sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayan dan ngay manang. Itay pa yung ur-urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngamdi damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayan dan manang. Han nga rod nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kan masikog ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nakasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon kag trabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan ngay. Matiktikanan dagiti kakabagyan tayo nga gururay iti idadanan da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagita nga tataw. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar.
Kaya't dangarod mo ti dumnag iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga oras nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Ni, da kayo kaditi na nang ni Randy, nana. Kadwayo iso na. Ayan yon. Ay niya nga inagay pagpagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Ay niya't masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga may napatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan na nag-CR. Ay, aday tamat gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Moy, isa pasin siya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo'y katlon nga asawa ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito si Kuko. Namnaman may manlangan tiyo mayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman na ading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si gamda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mang ipagarup nga agsarak man ng tidalanta? Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla, te panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samat ni gasat. Kat kamusta ngay? Aywan, intag merienda ta pag istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man? Naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numayang bulan. Kinukas ka sana, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Sakay to agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya, nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak, Ha? Kinapudno na, adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amo kat hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adon tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no, ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskulak kong tirupak. Siya kong tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya kate pakasaram ko, ma. Niya. Hello, manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo ita abroad.
Asaya, kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panag-bakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Ha? Anyat kaya't masawan, manang? Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Ay, baga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisan arumwar. Yung kanayon na magagagad. Kanayon na nga ibaga asublan may kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublan may, tawan mo tinagkinaawatan mo iday. Mulo, ang mga numasulisog kay ti kabsat ko dita. Saan? Ulay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauran niya't mapaspasama. Si Kantula ang dayatag. Kit urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga rood, Mulo. Hello kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Juan. Sana po na nagantintay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glidel de la Cruz from Glycagin Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastimanti ko na ni Kabsat Juan. Dear manang biyanang, naladawak ang asawa tan nasurok 40 titawan ko idinadaanak itinobya. Gaputadyak kaya ti makankancawan, ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta. Mga sawa kan, Juan anak ka. Wala na. Ay na. Nagsaya at tinadamag data. Ay, maragsakan ak launa yan anak ka. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot ngamin ti mangkankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung ti makankansyawan. Makadandanog ak madamang kankansyaw kanyak ti baak. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbay nga do ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Wan nga rod Amin samot na natatao dito'y lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mat ti kansyawam. Mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sana balay, ta sanda kantaw na makansyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Wan mat kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kansyawan yaw. Nukas ka. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag ano, benjay asawaan na. Amangan mat no bumakita di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay, jay nubya na. Agtawan la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talo lang mayatan. Malangarap, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryo, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may, ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin
may mayat no agbingay. Hala mo na kita'y baak, tayo suda ti agabay anak ko. Anya, Ay, parang makaasawa na mo tayo no agabay da. naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayag, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige nanang, tapag paparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ang salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais estresak ina tunggal kan kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan. Sapay ko matagtali na di kinasimpag mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Isa amatayak madla na simpot lataid na bakal. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Kailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko dinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da mo adagos. Sika aghani mo tangarod no kastati ko nam. No saklamay sa oray saan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga ti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan ak laki ti ata ko sa iti apukaw. Wala. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma! Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Tauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay! Nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lang ta. Nalangar, turog ko man biit na nang. Kaslak mo tagtrangkaso nung gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti ad asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsa. Kahit kasanaw, nasingput-mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa nga trabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, intriga na mo lang, te matmatgadan na king ka. Kuwan siyak ti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray ko manusan ni tambay. Ay, konsumisyon na jay nga asawa. Kat, kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang, tikan kanon me, Edna. Iso nga ay na po, apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayit ka nasingpot nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasagsadot. Diyay lamamuto, ti pagkagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awan pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laang no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti diferensya na kadata? Awan mo siguro, Juan. Saan nala siguro at simpo pa ita, Wano,
Adda puliyo abaaw ngano Lopez. Ni, awam mo't Pulimin to pa tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Right, kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y mo't kasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak ka kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapaanan titawad na. Kasta nga ron mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa ka nga paisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Adan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsar dengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tamang ano makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Paano yung titawin? Ay, awam nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laan. Ure man agawa no, awan to mo anak namang tawid, iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maagdaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sabali manin a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung naglanganak. Italaang manan nga aglive ka. Graden, bambanog la da ita. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga saan ta maparaburan iti anak. Saan ba't laadata ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na madaan dahi ti anak, kag sadot-sadot ka mga men. Na, bambanog lang dita. Maturog takit din. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay may, nakabsat mo may. Di na mo ti agtipid iti anak. Masipay la dya inaudi nga anak dagang masikog manayin. Mayat kay di ati adot anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputaw ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot dayjay. Ay, sana all, nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakal.
Nainayon di tanti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings tabak eh. An-anwan ta nga iti ado nga urnong na awang mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, di may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmay. Awan dayta. Ngala, inka agita sarang ta, mangrabi itakit ding. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong ka no dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Abay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulahang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kano na pinadas mi. Ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta isupay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, kuston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kiti niya manugang iyo. Ipilit nanto matyagsikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan tinamnamak na nang. Ipilit mo kit den no talagang nga awan. Bambanog laday ta. At iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaro no ti parang overtime ka. Yag mo nga rudan. Apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldo nga eh. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may sala kumatagbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mayt? Isalip hata mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay siledyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mat nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mat amin ang kasapulam. Basta kaya't ko tiyo madayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello? Hello, Edna? Mabit lang. Hello? Nay, anyat sang sangitam, Juan.
Nena, nanang. Di matagawid ang. Mano atawan na ni di Manila. Di matagawid ang. Ay, anyat ko na aya. Sa paminsan lang ag-text. Pasari di na pa yung sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya! Nay, apay nga tangay. Diya ka mo na nang. Insukat nagsamatan di manugang yaw. Ay, di ka pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Agulimag kay man matanggal. Imbas sa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayong. Ay, kada magkumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin na, nasaan na nagaw, awid na na. Umawag paigan ka, sana na ka. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga ruden, Di kan mang namnamakin ko na barok. Amangan mo insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na lang. Inaksapulan ni Edna. Anya! Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makaamuritan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mo sa amo ti turturong ijay Manila. Una lang. Natulag ko ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kay, anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay, insan. Isu akila aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyaman aktan sa pulan kamatlangan. Ako na ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak di ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, ngam adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Anya? Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Hello, gagayam. Matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikabs at Aimee, sana pud no nagantintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemarie dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasliman ti kunani kabsat Aimee. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Lalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnat ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtanti nami, kan kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsa ka. Naragsak matana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, siyakla ang ti anak na nakaturpos. Agbalbaliw kayo matanana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matanang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional na nang. Iso nga masapul nga profesional matanti garaw yo. Wun day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak mo tan. Agbalinon disente.
Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, Kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon. Uraya mo, ti pa nagsenyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanan? Di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, ada ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, ang karadubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay may. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatin anak ko. Kat, didakkel ti sweldo. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang aron, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan, Aimee. Panaki-enroll manan. Jak agiskwelan Uncle Pitong. Ha? Apay nga eh. Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ah. Anya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamat ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nga agiskwela ah. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panagsenyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga rudan, kabagis, agtagibalay laungan. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring mormanon na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Liklik-lik at ngaminin ti makipulapul ka dagiti chismos at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life. Ngay narapaap kong agbakbakit at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapol at tanangag matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pa'y lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, Mare. Anya matay nga nakatugaw ko ija jeep. Nagrugit je bado na. Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglakla ko itaramang nagangdud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglakla ko kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mong dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na ginawkan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wan nanang. Ala, Angel, in kay Jayan. Tani ay may timakam mo dito yun.
Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na iti balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ha? Tapadamat may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kabsat mo, ay may. Wan nanang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito balay. Amin akanan tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kunkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wan nanang. Amangan no adda amuyo at trabaho, uncle. Isirrekdak man. Uray katulong na iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kamin ijay balay. Taka na yun dak apang ganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel kabsat ko, uncle. Iso ang mababain na. Ay, wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Una yan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang nga rod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa yan nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak agtrabaho, nanang. Nagaplayak idikal man iti trabaho. Ket naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain, ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kayat ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom abay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Baryana na ang ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Uwan sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga rog. Rumbang laapadam mo adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam among tumat kanyak Uwan, nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at araon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional di nobyo na. Iso ang masapol adisente ta masangputan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam mo lang awan adal na ti pagtinagam. Tawan mangayatken ka di adal. Uno saan, nagitay istambay. Kan nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray ko ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo tagdalos. Kasan mo nga, Angel? Agkasarta ka din? At siya ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron.
Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayo, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo, Maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Wuna, talangan mo't ajay istambay laang ti pagtinagan na, Maray. Kasanulangan ti biyag dano kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Wuna, bumak ng daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo nga ay. Talaga ka da sana nga agtuloy nga ag-eskwela. Di mo man iramraman ni ay iti saritaan, Maray. Dadaulam mo't timud ko. Nay, apay ngay ka anak mo mga jay Maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na nga agawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manen. Kan sino ti kakadwang? Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa naman tintauting yun, Jen. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray, di ka pa'y nagawid na naduma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya, bro. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti aga-abroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo na kastuyak. At damot arapaap ko itibiyag, uncle. Katulong dinsan mo agaret ya, bro. Ngam, mayat ti sweldo ya. Iso na lang ta, narigat ti trabaho ya. Kabailak, uncle. Ngam, naibag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidong si Kaime? Agabrod ka? Kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkoskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho na nang. Di ka agabrod. Tamangan no ilako da kay jay. Sapay ignoranti ka. Anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No anya ti imbaga. Eso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam kaanakan na. tulungan da ko maangkal. Da kayo langan ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas amasakbayak, no agtali na edak laang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulungkin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agong laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang angkel. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga da ichay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabrodon. Kat baybayan nyo agabroad. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo ti luka. Ay wan, no mawag di asawa kay bagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin ay angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagadya katrabaho. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello nanang. Pakawanan da ko mano naglibas ak nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wan ananang, takatulong ako nga rod ito'y. Ay wan, pauitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, tawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon?
Eso nga agurnong ka iti usarag no kumapsot kan. At dapat mo't mabati ang sweldo, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumahuma kanya kinjen. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan daw mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. Ah? 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dya in-intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Di ka mandanagan. Agawid ka tita. Saan? Ta ipapasta man ng kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis. Ay, anday ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makalayon ka kawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasinsindarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Kapoy ti pa ng kabil mo kanyak, sinaan kan. Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka din. Basta ang sinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa baling ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan ang maiparbong. Makaumada dyan nga dindo. Basta han ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan niya. Sir, diliwan niyo dagita ba? Isugay na itong sawa! Angel, nagato ang pulis! Dindo! Apay datoy! Di mat nagsinatan! Ha? Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan bay na dyan nga dindo. Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Di pa naglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Kuwan nga rod. Agbababawi ngam naladawan. Adun tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. Nanang, jak impakpakaan mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na anak ko, pimintas ka Pimo daw ka, kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, nanang. Agyaba na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapuak, nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod anak ko. Pakawanan na ko maaymi. Ni, agsangit kayo matan.
Ano tinagbasulakan ka, anak ko? Pagawanan na ko, ma. Tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yung data nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagi mula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, nanang. Nabara kablaaw para ititunggal may say, tinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Baldo, sa napod no nagan, tintay patangatang drama ita. Ngam sakbay na, hello mampay, kani Linlin Berwega, Sally Chinyona, kani Elma Busanya. Kasi manti ko na ni Kabsat Baldo. Dear manang biyanang, nalas ka no ti ugali. Kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imotak ida. Katap na mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay, apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilya da ke, marigrigatan damot nga sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan magayam nam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabailak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Di kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Kanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagijay. No saan da kumaanak as asawa, di ka duwata kumapay la ida dito'y balay. Ay, anyan, ti kasta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo ti kasta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijay wan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Nariga tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak ide. Ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka, tilalawlawatem. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron di amayaw. Tilay pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Adan sa bagbag kina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailahan. Di na pay lamapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ti bagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangag ni kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apasat ti panaglakay na ti kastingar aramidan na. Isubli kong tayo binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso.
Maibibos mo tantay bagas mi ading ko. Hay, nagdiriga lagat ti kasta biyag tayo mana. Awan mo ngayon pagmulaan ni tinatanggan prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan may alo, ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayan dan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amo mo't ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pakibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no dimon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublak jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno madanday ti sanikwa. Baldaw, Gapo iti kinagagat ko, isaw anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. panaggagat ta ko na tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada no sana si ka, mangrugi ka man ako nakaw. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. Adda awit na nga arak. Kanayon nakabartagan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na bartag akon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang may parbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didiga pa ilang. Mapakawan kamot kahit nuaklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ay pababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo't asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kantilog pap nga gung mau. Ni, uyawan naksamot susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagaklaan tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbalay na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita ang bandag dyan lapayag da. Nagdadakal. Nagdakal tilapayag da iti kumpare. Iso timalaandasan na siya. Diya ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy lakay. Ninanang matyaglot-luto di kusina. Uy, tapi manaw man hindi dya balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na uka naman ng ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasingpag man ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kung saan anabisyo. Dinapay kabkabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti panagsasauna. Kung managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti panagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayaw. Uy, nga ron Iso nga adayo, tirik namin kini tata. Naungat iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit lang kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit?
Talagakit di nga agom day di nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga, pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti tayo dya bayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itagnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen ngarud manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga ron no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan. Nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng na kabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit ko launay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ramana. Kahit ko Kitno arapa ako ti makaabroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimbangon lakay. Anya nasapa. Naladaw pa higit din Di nakmairining. Kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Papanakon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo namin dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do timalpas ko. Parang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man ta't suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan kalangan iti kaduam agtrabaho di talon. Dahil saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itagtrabaho. Kalpasan na. Sinsinan to mo ilati trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kiti. Nga oray si siyang agtrabaho. Nalakalaan na ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya atlat na ba kahit? Naging Christmas ng disuldo mikin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng mabigat ba kahit? Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayatan lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan ba kahit? Ikararag taan na salon at pakanayon. Tapno napigsatan at ang trabaho. Nang runahan niya. Wan lakay, kasta ka na yung tikarkararag ko. Napintasan ti balay yung ari sa anak ko. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan akunay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinila kay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Katuray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan ko malatta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito ko magbalbalew. Saan to ama pasamak dayta, nanang?
Rumbeng lang agyaman da kanyak. Dagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Adaya yung tulong mo kadakwada, iso din mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da ngagpursige ngagtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta, no addadalaang dito nga aggamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanyak. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursige da ngagpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay ngay pabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damatang, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Kitbak nang dangarudan. Tulong damutin akadataan agandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan nyo. Adrapay ka no nagatang yun adagayo. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. Adamot nagatang ko adaga. Yung san una analawa. Imbes asabali ti paggatangan nyo. Da kami laen tatulong yung mutanggara kami. Tapno may patarimaan may mamut ti balay may. Taday, di pa'y maripiran. Sige tatang, agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaw dyan na. Umintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rudan na ti dagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da dayjay, wano intadalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rudida di bayad da day jayan. Di da mo lamasango agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siya pala timang gamulo kadagijay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang da mo ilagay. Sandan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak tintero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula mamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray may sa wano doa katulungak. O sarel, ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan Jimmy nulaan ni tatang, nanang. Ay, huwag nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kidi Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na diagbalbalew. Ay na, nagpinsama itong titudo bakal. Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanan na kiti mula. Nadadahil namin
Kasama nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamu ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Ano taramidan ta? Ingka tungkalan, dagijay mulam. Ah. Taplusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas dekado. Problema daytan. Kasano nga iparibal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga rod. Nabangkrap mo't mulak. Ta dinadail ti bagyaw. Awan bibiyang kau no nadadaal wanoan niya. Basta noan niya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka paila makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba karong pagbayad kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah.